Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Igipolisi mu karere ka Masaka kirahiga bukwara abantu bataramenyekana bakekwa ko banyanyagije impapuro ziriho ubutumwa busebya Perezida Museveni n'ubutegetsi bw'amaze imyaka 35. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe ubutumwa bwanditse ku mpapuro zanyanyagijwe hirya no hino muri kariya karere buvuga ko abaturage barambiwe mu mitegekere y'igitugu ya Bwana Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni wimitse akazu n'ikene wabo mu mitegekere ya Uganda. Umuvugizi wa polisi mu majyepfo ya Uganda Muhammad Nsubuga yasabye Rwanda gutuza uko inzego zibifitiye ububasha ubu ziri gukurikirana iki kibazo kandi ko ababyihisha inyuma bazamenyekana bagahanwa. Abaturage bacuruza umujyi wa Masaka bavuze ko bafite ubwoba ko bashobora guhohoterwa n'ubutegetsi bubakeka ko bari bakwirakwije ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni amaze imyaka 35 ategeka Uganda ndetse aherutse gutorerwa indi manda y'imyaka 5. Abatavuga rumwe n'abari ko batavuzeho rumwe nta n'umwe uratabwa muri yombi ngo bayasobanura imvano y'izo mpapuro zizwi nka tract mu ndimi z'amahanga. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe abadepite n'abasenateri 41 basanzwe abambari ba Vice President wa Kenya Bwana William Ruto bandikiye ibaruwa Perezida Uhuru Kenyatta bamubwira ko batazashyigikira igitekerezo cyo gusiga yimisira Raila Odinga nka perezida. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe izo nka za Rwanda zabwiye Perezida Kenyatta ko mu gihe yakora ikosa ryo kwijanika mu kugena uzamusimbura igihugu kizahura n'akaga k'imyigaragambyo idashira. Mwibaruwa ndende abadepite n'abasenateri basinye bihanangirije Kenyatta kutagwa mu mutego wo gushyira uzamusimbura. Bamwibutsa ko igihugu kigeze kugira abategetsi b'abagabo bativangaga mu tuntu nk'utwo ngutwo batuzarebere nibura kuri Bwana Mwai Kibaki ntiyagize uruhare mu kugena umusimbura. Abo bashinga amategeko bavuze ko niba Kenyatta adashaka kumva ibyo bavuga yafata urugero kuri Moi wamugennye nk'umusimbura 2002 akibuka uko byagenze nawe akamenya icyo yakora. Bwana Kenyatta yibukijwe ko yari umwanya wo gushaka uko azasiga inkuru nziza imusozi kuko ishyaka Jubilee mu gihe cye ngo ryahuye n'ibibazo gusa. Izi ntumwa za Rwanda zirimo abadepite n'abasenateri zasabye Bwana Kenyatta kugabanya umuco w'isesagura igihe ashigaje ku butegetsi akagikoresha asubiza intara ya Mount Kenya uko wari Perezida Kibaki yayisize mu myaka 8 ishize. Abo bashinga amategeko batanze ubutumwa mu gihe Perezida Kenyatta atangira uruzinduko rw'iminsi 4 mu iyo ntara ya Mount Kenya, ariko baramushinja kuba arajwe ishinga n'inyungu ze kurusha iz'igihugu. Ninyebeje muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditswe guverineri wa Kivu Amajyaruguru Bwana Karen Nzanzuka zifite amagariye amahanga gukorana bya hafi. Abaturage ba Beni bakuye mu byabo bagafashwa gusubira mu ngo bamaze igihe barataye kubera umutekano muke. Radio Okapi iravuga ko umutegetsi w'intara yavuze ko ikibazo cya Kivu Amajyaruguru gikomeye kuko abaturage ba Beni na Butemba benshi bahunze imirwano. Bwana Kazivita yavuze ko mu myaka 20 ishize abaturage mwaka karere kari mu burasirazuba bwa Kongo kahuye n'ikibazo cy'umutekano muke kuko kayindutse indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu ngo igisubizo cy'umutekano muke nticyashakwa n'uruhande rumwe, ariyo mpamvu uyu mutegetsi asaba ko hakoreshwa ubufatanye mpuzamahanga abaturage bagahunguka uko bameze uko nguko. Nabo ngo hateye ikibazo kuko umutekano nturagaruka. Muri Kivu Amajyepfo naho urubyiruko rw'igitsina gabo rumaze iminsi ruhugurwa uko rwabasha kujya rumenya rukanatanga amakuru kararebana n'umutekano muke naho habaye akarande. Radio Okapi yavuze ko urubyiruko rw'Imunembwe na Fizi rwahabwaga amahugurwa n'ingabo za MONUSCO zifatanije n'ingabo za leta FARDC. Izi ngabo zavuze ko zahuguye abo baturage biganjemo urubyiruko hagamijwe kubaka ubufatanye mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke ushingiye ku mitwe y'inyeshyamba zo mu mahanga ndetse n'iz'abakongomani. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu Burundi abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe impunzi zo mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zavuze ko ari umugambi musha w'ubutegetsi bwa Gitega wo kuroga bashaka gutahuka ariko basanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi. Urubuga SOS Media rwanditse ko uburozi mu nkambi bwatangiye kuvuga mu nkambi za Nyarugusu muri Tanzania, none aha naho ngo bwahageze mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ubwo hatangizwaga gahunda yo gutaha ku bushake. Icyo kinyamakuru cyanditse ko batanze ubuhamya bavuze ko abarundi barogwa na bagenzi babo kandi bakaba bafitanye umugambi n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubusanzwe inkambi ya Nakivale ngo irimo impunzi z'abarundi, abanyekongo n'abanyasudani y'epfo. Abahaye ubuhamya iki kinyamakuru bavuze ko barogwa abantu bose baba bagaragaza ko barajwe ishinga n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamakuru n'undi wese ugaragaza gushaka kumvikanisha ko ari intyoza ku masezerano yarusha. Abayobora iyi nkambi bavuze ko bigoye cyane ko ari uwaho undi muntu ikintu ngo abe yakirya kuko abantu batangiye gukekakekana ndetse ngo abarwayi basigaye banga kujya kwivuza kwa muganga batinye ko baba barahawe uburozi bagerayo bagapfa. Ubu ngo urwaye aragerageza kwivuza akoresheje ubuvuzi gakondo kandi ngo barogwa cyane n'impunzi zo mu bwoko bw'Abatutsi.